Chung television zona ba mai goita gai khang thwal liu phau marina thwan ri way asai pukphabu jeng chi nakha ting sang nai timik tong local daily newspaper the Tamangang Times ka ni the GAANPHIU mel tong kabi sumacham mai goina khang pain daw lo ne Rai Mikhail Chief Minister and Biren Singh Khwan Thek suna audio clip ka siamna social media ko circulate sukan mai ta Manipur government roi August 7 pukphabu jeng sanai nung tai condemn sukan mai tang tai dawla nung hai kalon kanai mai suna condemn sudakan the Dolanai Pukphabu Jeng Chui Nung Hai Tamanglong Headquarters Apollo Bazaar Mini Stadium Dangko Shape Sharp Gym Tay Lampalokan Tay Lanpat Mai Mung Ko Tay Tamanglong Tong Deputy Commissioner Dr. Angshim Dangshawa IAS Roy Chief Guest Lokane Kuma Gym Tay JNBC Pastor Ray Rawang Khang Kat Gutlo Marasoi Tay Tilokane Reservation Bachao Sanghar Committee Re India Kapum Ko Bharat Band Hai Asai Pukphabu Jeng Chui Nakha Ting Sanai Wednesday Nung Hai Takai Puni Tuna Sa Indaw Kante Ban Takai Ni Mai Lam Kyuthiu Supreme Court ruling ko Schedule Caste Khatni Schedule Tribe Reservation Ta Numok Mai Lian Khange Ban Thai Rajasthan ko SC Khatni ST Nun Rini Machwang Kante Reverend Dr. William Carey Tong 263 Tang My Birth Anniversary Dolane Serampur College West Bengal ko observe sukante William Carey hai India ko kum 1802 ko gonglana reformation azu talo kane khani school kadai suna intun menun khang ning talo kane migan ko tai Raja Ram Mohan Roy to reformation gan kawe Carey rini Roy tai impaina maswang lo kane United States of America rui katu suna Israel Hamas ka ko ceasefire nai khang tuna tan suba me kau Israel rui tu nu rara melon ko bamte tuna US Secretary of State Anthony Blinken rui sakante kuma ceasefire nai nu melon ko hai Hamas rini nu lau khang Blinken rui zang hoi kan the Liang mai naga kati mai rongdi Manipur rui dai kan mai blood donation camp donate blood save life to my team ko August Pukphabu Jeng Chui Nung Jawaharlal Nehru of Medical Sciences Imphal ko intuina langpat kan the Kagana khat ko mansai rui ping karimba mai boxer Mike Tyson le intaw kazantan aba mai boxer Jake Paul rui professional boxing hai November 15 nung Texas ko akyam punite Tyson hai tingkum rengune da chatte kuma kachong record hai heavyweight boxing ko 50-6 ko hai 44 hai knockout suna ngamai puwe India tong former Prime Minister Rajiv Gandhi tong luan rektasat tang my birth anniversary Congress Party ri dalanung India's political khani technology ko kamai rizai thalokan maita ningtauna takai kan the National Highway 37 Imphal to Ziribam Cheng ko Longchum Awangkhul None District Zeng ko mulai dai mai kailona gari dai menun tatkanu bana bamthe Supreme Court rui Dr. Khani Medical Professional ko tantan mai lung ko India ka pum RG Kar Medical College and Hospital Kolkata ko Dr. Akhata Rap suna suloikan mai nu mong mai indaw na protest sakai ba mai intel lo khang dawlanung Pukphabu Jeng Chui ko ti thai kan the Khamai suna mai goi na khang ting nai lam ni pa indaw lo ni asai Pukphabu Jeng Chui nakhat ting sanai timik tong cheng mitong cheng hai 25 degrees Celsius to 21 degrees Celsius nai na ba me nai mik rina 4:53 am to 5:46 pm nai na ba me gan ko mong leting rei jing ko mong jing Atuan Pukphabu Jeng Chui na kanai banzanai timik tong cheng mitong cheng rina 26 degrees Celsius to 20 degrees Celsius nai na ba me nai mik rina 4:54 am to 5:45 pm nai na ba me Asai tuang kabisu me cham tu hau ringa lo the zana ba me goita thong ko the